Mnumzana ngibani igama? Mina uGodfrey Nyathi. Godfrey Nyathi. Abantu bathola siyakhe izindlu, kukhitshwa amaphepha, kukhitshwa imkhukhu. So abantu bazothola ukuthi sefuna ukuziyakhela izindlu ngoba into ababeyitsheliwe sathuthiswa lapho esasihlala khona kwathiwa sizohlala kwezindawo. So yikho laba bayikho sebeyakhe izindlu zezitina. Sebeyakhe izindlu manje yikho lapho sokule trouble ukuthi abantu badilize. Yikho khona. So indawo iko konke lapha izindlu zonke lezi imkhukhu yonke le iko kuhlala kodwa kulantu abaningi la ngaba lantu abangana ahlala khona kungaba labantu abaku 1000 something omnye sithi 2000 le vele yadlula abanye bahlala emigodi abanye bahlala konke laba ngabantu konke lokho ngabantu abathi bathenga lezi moto abantu sebathenga lezi mota bayenzani le company yabo ingela zimota la siyathenga lezi mota yikho khona okay so lapha ke elibhatalisa amapolisi utangi polisi zabo yikho safuneka buye asona ngalutho so yikho la bahlala khona laba abantu abantu yikho bahlala khona indawo yonke le. Okay. So yikho uyenzela ukuthi umnyana kwakhona lapha into ezinjengezambuzi iklinika lela yela akula la akula klinika ekhona abantu bonke bavele bathwele nzima bangena igama hamba betopha amaphepha besenzani iganga lebe lingaphi lebe likhatshana iganga likhona vele abantu bavuka bethothele eduzane khona akula ma-toilet akula ma-toilet amanzi ke amanzi bathwele nzima baphiwa nzima abanye bayathiwa ama-security athi kanungikhombe ukwenzela ukuthi ube lamanzi yikho kukhona amanzi akhona abephuma nga amanzi aphuma lapha ahlale ayihlala kubo abantu ababathandayo bafika bababizele phakathi elokuzeni umama lona engaqasa ukulala umsecurity ephiwa amanzi manje imikhuhlane sithi bamningi kakhulu ngenxa yokuthi bafostela ukuthi abantu banjani bakhombe kuyaphetha nganxa ukhale lokho mnumzana asikwazi ngangcono sincediswe uhulumende asincedise ukuthi kathi kuphila abantu asikwazi kumbe kule tribal ezimbe kula